Yeah. It's a set. Let's go. What is this? What is this? What is this? What is this? It's a life lesson. Let's go. Namhlanje decide ukuntshela ngelife empilweni kumele usazi ufunani into ekala qaphela ukuthuza abangani nabo kuba abantu abazi bafunani untanga banqandile kodwa basibani bafaka ama-CV kodwa babaqashi nalokuthi uthola isipani kufuna imali uma kungasinjalo bafakwa abangani ningaphela umoya bafethu ningakhala nibabona phezulu bayiqale phansi wena khuleka ubeke kumdali ngingavale nabakholwela kubaphansi ngasaphumelela ungaqedanga isikolo lento idinga iplani isebenzisa ingqondo kodwa ngithi yeka ngoba lona umbono ngeke ladidela izambane likabhono. Okay, athi ngivale nga-8 lines lena. Okay. It's a set. Let's go. Lapho esayiqala khona thina lento sayiqala abaningi besleka okuzokhumbuza ukuthi ufike njani umzimba ogcwele amanxeba ngeke ngabakhohlwa labe ngiwanabo vuka bengiseka ibona bebengiseka kuma-debate bathi angeke kwaphela everyday I think ukuthi why umuntu omnyama eloku ehlupheka bese yabuya ingqondo ukuthi thina sifuna ukubona omunye ephumelela qindezela bekezela mfana kithi phela le ndlela inameva angeke ufunde anything ngelife uma ngekho ozokuzonda.